queremos que todo o mundo participe dun xeito ou de outro, ben asistindo como público ou ben, como decimos, revolvendo, misturando ben todas estas papeletas para que haxa sorte para todos. Son moitos premios de 100 euros, importe de 100 euros, 10 premios, importe de 200 euros, importe de 1000 euros e importe de 2000 euros, 6000 euros en premios, casi nada, acabanse de volcar as papeletas que estaban na custodia da señora notaria, doña Carmen, que son un total de 47.000 participacións, casi nada, 47.000 participacións, rifas que se entregaron no comercio local de Melide. Están baixo as instruccións, como digo, da directora deste proceso. É como os bombos da lotería do Nadal, igual, acaban de chegar as bolas, neste caso chegaron as papeletas, nunha caixa precintada, que se acaban de buscar dentro desta grande furna, que ninguén pense que hai un enano dentro, que vai pasar a papeleta, non vai se misturar ben, e o gallá este algún dos primeros na sala. Vale, eso será dentro un momentiño, despois de recibir o grupo que hoxe nos acompaña. Ben, pois hai moitísimas papeletas, tantas como 47.000, casi 50.000 papeletas, e antes do sorteo, que será ás 9 en punto, faremos o sorteo para tomar e dar boa nota e boa fe de todo este proceso, a notaria que xa está na sala, e imos recibir o grupo que nos vai a acompañar nesta gala, que é a súa gala. A gala non diría só dos empresarios, sino que é a gala dos que somos os consumidores, dos empresarios, dos clientes, dos que participamos neste sorteo tan importante que este ano se lle quiso dar desde a Asociación dos Empresarios das Terras de Melide e co apoio do Concello de Melide, a participación a todos eles nunha festa, nunha gala no que os participantes van a ser tamén algunhas estrelas de aquí locais que nos van a sorprender con coplas, con acordeón, con canción lixeira, que ven a completar o sorteo. Felicitar, como non, a Asociación de Empresarios das Terras de Melide, que tomen boa nota do Manuel Vázquez, porque se miran xa para atrás como está o auditorio, eu digo que na seguinte edición van ter que ter invitacións, porque a xente vai quedar fora. Casi seguro. E agradecer como non tamén a presencia da alcaldesa de Ángeles Vázquez, e do concelleiro e amigo Santos López, e como non, de todos vostedes que son os consumidores deste concurso. Ben, revisemos rapidamente, ben, pero ben por fondo tamén, todas ben revisidas. E rapidamente, Pilar, por favor, Pilar, gerente da asociación, que nos vai botar unha man para pasar o número. Ben, sacamos o primeiro número. Un número. A un dos premios de 100 euros, 36.904. 36.904. Temos eso dentro. Outro número. 18.095. 18.095. Outras participacións con 100 euros. Outro número. 14.933. 14.933, terceiro dos números premiados. 20.188. Cuarto premio, 20.188. 13.264. 13.264, quinta papeleta dos premios de 100 euros. Revolve ben, remese ben. 39.008. 39.008. 38.823. Sétima papeleta, 38.823.
premio. 13.582. 13.582. 33.971. Noveno premio, atención ao décimo premio, de 100 euros. 37.424. Estes serían os 10 primeiros premios de 100 euros. Pasamos agora por 10 seguintes premios de 200 euros. 19.744. Primeiro de 200 euros, 19.744. 28.700. Segundo premio, 28.700. 14.955. Terceiro premio, 14.955. 5.475. Premio, imos polo quinto. 9.599. Sexto premio, 19.629. séptimo premio de 200 euros. 25.428. Octavo premio, 29.547. el mes que ven, 39.621. el décimo premio, atención, de 200 euros. 22.562. 22.562. Atención agora, un premio de 1.000 euros. Atención esta papeleta. O voluntario non sabía que lle esperaba, No, pensaba que iban a sacar uns papeles e listo. No, pois aquí faz o grande. Atención, a participación de 1.000 euros. 2.465. 2.465. E atención, un único premio de 2.000 euros. Maior premio. 27.320. 27.320. Imos lle dar, se moverse de aquí, un forte aplauso nesta primeira quinta dos premios deste sorteo do Nadal. E agora, na pantalla, sacamos os números reserva. Imos quitar os números reserva antes de que Pilar nos cante un villancico que dixo que tiña moitas ganas hoxe de estrenarse diante do público para cantarnos un villancico. Imos agora, número reserva. 13.802. 13.802. 38.471. Segundo dos premios, polo terceiro reserva. 3.620. 3.620, terceiro dos números. 15.129. Cuarto número, reserva. Polo quinto. 32.770. Sexto número, reserva. 13.359. Séptimo número, reserva, 100 euros. 18.879. Octavo número, 15.917. noveno número, reserva. 29.556. E último número, décimo número, reserva para os premios de 100 euros.
35.017. Ben, agora imos por 10 reservas para os premios de 200 euros. Isto parece que está en Semana Santa, Podemos ir rezando tranquilamente. Por que se ve? 31.729. O primeiro dos números, reserva de 200 euros. 39.021. Número, pasamos entonces. 22.414. Remese ben por baixo, o cuarto. Perdón, Pilar. 16.853. Quinto número. Son 47.000 participacións. 28.100. Quinto número, reserva, os 200 euros. Sí, probablemente as papeletas que están fora. O rapaz tuvo no peito, Tuvo no peito. Bueno, hai que ir a os bombos, Os bombos xa debo preparar. Sexto número. 39.495. Séptima participación en reserva. 15.097. Octavo número de reserva. Premios de 200 euros. 2.560. Noveno. Reserva. 3.687. El décimo último número, reserva, participación, premiadas con 200 euros. 14.508. Ben, pois só nos quedan dos números reserva para un premio de 1.000 euros e un premio de 2.000 euros. Procedemos a sacar os dous últimos números. Primer premio de 1.000 euros, número reserva, corresponde ao seguinte número. 10.523. Premio de 1.000 euros. E atención, número reserva para o último premio de 2.000 euros. 29.265. Ben, pois estes foron todos os números premiados. Esperamos indicación da notaria para... Vamos a repetir todos os números por si alguén quere tomar nota. Vamos a ver, premios de 100 euros. Primeiro número premiado, 36.904. Reserva correspondente a ese número, 13.802. Segundo, 18.095. Reserva correspondiente, 38.471. Terceiro número premiado, 14.933. Reserva, 3.620. Cuarto, 20.188. Reserva, 15.129. Quinto número premiado, 13.264. Reserva correspondiente ao quinto, 32.770. Sexto, 39.008. Reserva, 13.359. Sétimo número premiado, 38.823. Reserva correspondiente ao sétimo número, 18.879. Octavo, 13.582. Reserva, 15.917. Noveno número premiado con 100 euros, 33.971. Reserva correspondiente ao noveno número, 29.556. E por último, 37.424. Número de reserva, 35.017. Premios de 200 euros. Primeiro número premiado, 19.744. Número de reserva, 31.729. Segundo, 28.700. Reserva dese segundo premio, 39.021. Terceiro número premiado, 14.955. Reserva correspondiente, 22.414.
Cuarto, 5.475, reserva 16.953. Quinto número, 9.599, reserva 28.100. Sexto número premiado, 19.629, número de reserva 39.495. Sétimo premio, 25.428, número de reserva 15.097. Octavo número premiado, 29.547, número de reserva 2.560. Noveno, 39.621, reserva 3.687. E décimo e último número premiado con 200 euros, 22.562, número de reserva 14.508. Premio de 1.000 euros, número premiado 2.465, número de reserva 10.523. E primeiro premio de 2.000 euros, número premiado 27.320, número de reserva 29.265. Ben, pois estes foron todos os números premiados, casi máis. Vamos a ver, dime que anuncie, pero non os reservas, só os números. Vale, vamos a ver, o primeiro número premiado, que é o 27.320, aquí aparece con un sello de establecimiento que di cousas novas. E o segundo número premiado, bueno, porque aquí non lo veía completo, o premio de 1.000 euros, que é o 2.465, aquí aparece con un sello que de distribucións Ribeirá. Pois fortes aplausos, fortes aplausos. Enhorabuena a todos os empresariados, e sempre moi especial a Carmen, Tania de este sorteo, e como non, a este rapaz, a esta man inocente, e continúa sin inocente, a esta man que tiene que trabajar a súa. Ben, imos a continuar, moitísimas gracias, Carmen, porque non é doado 47.000 participacións, imagínense todas as pedreas que poden caer de aquí para diante, mañá se o poden mirar tamén nos establecementos onde mercan vostedes todos os días, e aquí en Melide, vale? Pois aí terán a relación dos premiados, dos agasallados, por lo tanto a disfrutar deses premios que se volven a reinvertir no comercio local, porque son vales para consumir nos propios establecementos na vila aquí en Melide.